Ebi nebindi bigambire Father James Sabakachi hakushaba okubira hakerezeya ya Kamwenge Catholic Parish okubye kugenderire okushoroza sente zo kongera muganda ahakereziya ensya erukombeko mu district ya Kamwenge. Kandi habwe Kamwenge tongera kusima Minister Frank in a special way habo kutukonyera omukora aba mu office ye akatubaliza na His Excellency bakatuhereza miliyoni 3 ezasakaire kereziya. Bwana mukuru ari kugamba ebi nobwo abicereza babebegisira ha mukoro gwo kusima okwebembirwe Grace Bagaya n'ekigendererwa cyo kongera omuganda ha kereziya egi. Sente ziri kuhika miliyoni 21 nizo zishorozibwe. It is not a small thing. Nisima banywani bange bona beze bakankwatira, including my district chairperson and all staff whom I work with. Sente ezo niza kutera ekihaji n'ekijinji kurango twatero step ndijo ahakereziya kandi twantushaba nabandi bagumenye batusupporting twombeke kereziya yitu kandi tugiteke aha mutindo ekuko twabire tukeraganisa netusime nkwatanize nyakuro hagati ye kereziya n'abantu ba Kamwenge, especially district ya Kamwenge. Umugandi abaziro muri banda bashabire kutaho buryo mu kushomesa abana babana bende byanga byabo hamwe n'amakagabo kubago murembe okwehanangiriza oku kozurwo muri isa w'oburisa bwa cyane rabana mwesigwa aha mukoro gwo kusima hakanisa ya Rugaga wabano yenda ngukotira bakwebo murembe ningotire bakamwana bo murembe shomesa mutabano wawe ningo shomesa muhara wawe short of that nuja kugira bakwe abo babampandese mutakaja unabagambira usha. Samuel Bamwine obire nasima bimaha bigenderwa no kutunga ekijwaro cyo mu burizi okutahita fara hanjiye kanisa hamwe nebindi urukobo bose ngo rumayisa guhate kanisa onjokolira mu bigombi kora abo bire no tsubaza nkanga kugendera mbabazi basima abumburuzi gwitu kuzwara ekijwaro cyo burizi cyo kubasiniya uburizi kandi cyatusemeza munonga nicoreka ngo umburuzi gwitu naza kuborraje ibigambo byengiri umba kristayo no muyanga ryona. Icya kabiri turi umukombeka enju y'umburizi ebire kitangwihi noreba no kwate kawire konka tukiriyo ntushabarahanga kugira ngo atwase tubase kugendera ahabo kugira ngo distance iyo kuruga hano ya umburizi yanatura hamwanya okuzibanda ni distance impango munonga akuba every Sunday nyine kushomesa kunuya then kanka traveling ankaziba no mtawoni. Gasha kwanza na Twine na Timothy Mushabe.